nande? Ninde wazanye iki gitekerezo cy'ibintu biteye ubwoba gutya? Tubanze twibaza ati ese ubundi vampire twazibonye hehe? Ubundi ibi bintu twabimenye gute ko tuzi inyamaswa zisanzwe nk'intare, imbwa, ibirura n'ibindi bisimba bitandukanye birimo ingwe, inzovu? Ese ubundi vampire nk'inyamaswa mu zindi twayimenye gute? Abantu benshi mukunda kureba horror movie cyangwa se filime ziteye ubwoba. Abantu benshi bajoyininga ibirori bya Halloween, ibirori by'umunsi w'ikikango, baza biyambariye nk'amavampire. Vampire ziva he? Ese ubundi vampire iteye gute? Umuntu na vampire ntabwo batandukanye. Murasa, mumeze kimwe, mutandukana iyo murakaye. Ushobora kurakarwa kubita ingumi ku gikuta, intoki zawe zikavunika, ugacika ibisebe, ukava n'amaraso. Ariko vampire ishobora kurakara igahita yica igisirikare cy'abantu 1000. Abagabo 1000 bose vampire irakaye yahita ibashyira hasi. Ifite amaboko, ufite amaboko. Ifite amaguru, ufite amaguru. Ifite umutwe, nawe ufite umutwe. Ariko ikikurusha yirakaye, amenyo yayo y'imikaka aba maremare. Amabwene yayo aba maremare ku rwego ruhambaye, kandi abasongosoye ku buryo igifata akaguru ishobora kugaca igahita igakuraho. Ni gute umuntu ahinduka vampire? Vampire ikuruma ku ijosi, umutwe ujyana amaraso ku bwonko, cyangwa se ku kaboko ku mutwe ujyana amaraso ku bwonko. Nyuma y'amasegonda makeya utangira kwiyumva nk'umuntu uhambaye. Amaraso yawe akirukanka mu mubiri kuko nyine seli zawe ziba ziri guhinduka. Icyo gihe utangira kuzuba, ukarigeraho ugashya. Umuvuduko wawe urahinduka ku buryo ushobora gushaka ikintu ukakigeraho bitagusabye kwihuta cyane. Isegonda rimwe ikintu kiri muri metero 6 ukaba wagitoye. Utangira kugira umujinya uhambaye no kugira inyota yo kunywa amaraso. Icyo gihe uba wabaye vampire. Ariko ibi ngibi nubwo turi kubivuga gutya, nta vampire tuzi turabona ngo yaje mu mujyi. Tubibona muri filimi ibintu beditinze, umuntu bakamwambika amenyo, tukiyicarira ati turi kwirebera filime y'amavampire. Ariko nyine mu by'ukuri vampire tuzizi gutyo, ntabwo zigeze zibaho. Mu myaka ya kera abantu bakekaga yuko vampire ari abantu bapfuye ariko ntibapfe neza, bakagaruka bafite inyota y'amaraso kugira ngo bakomeze kubaho. Si ibyo byonyine, abantu bakeka yuko babaga ari abantu bafashe amaraso menshi y'inyamaswa bakayavanga, barangiza bakayitera bakaba bahinduka nazo ariko mu ishusho ya muntu. Vampire yakomeje kuba ikintu gitangaje bitewe n'abantu bagiye bakina filime zayo, bagakomeza kuba batera abantu ubwoba. Si ibyo gusa, bakomeje kwibaza ikintu gitangaje gifite umuvuduko umeze gutya cyaba kiriho cyangwa se gituye ku wundi mubumbe. Ariko siko bimeze. Vampire ni ikintu abantu bahimbye, baraza bagishyira aho ngaho, bagishyira muri filime, maze muricara muraryoherwa, mumera neza. Vampire ntago zibaho, sizigeze zinabaho. Ni inkuru mbarirano, ni filime mureba. Vampire ntago zibaho. Utazicara ngo wifuze ngo mu gitondo nakabyutse nabaye vampire. Ndagushimiye ko wakurikiranye Menya Byose TV show. Wibagirwe kugenda ukanze subscribe, like,
ukore share kandi wandike na komenti. Murakoze.